Ano chakula manto masesala Siyabukeka lezinto egcwelele endlini futhi sikengeme angingaqonywa ngeyodwa lezinto ngingajabula kuthazule njengoba ngaliwe jabula manto masesala Kona sobana Siyabukeka lezinto egcwelele endlini futhi sikengeme angingaqonywa ngeyodwa lezinto ngingajabula kuthazule njengoba ngaliwe nje Makusasane mathalale Kuzwayo saphumana efuna ukushaya laba imvume sebadlile amatshela amantombazane athi ngifuna ukushaya laba abadlalela lemvume niyobe nifana nabafukana nzima futhi angenangqondo ophayele masiyane kodwa thuna yamishana futhi asikusele wena uthi masishayele mvumo sabe ayeke sanedinga Kataba bevuma bambisana Awabambisana Kubantu washayela mafenya Habaye bayakala Habaye bayasena Bafuna tushuniwe kumesuzalayo Bangathola kanjani mabenje Sitaba levuma Kalito keyakala Kilo Yalo Hatuzela hamanga sinyawa matomazane ati hinde doye sayotanga yesu ukatukalile kabobo futhi waphumesimo wakala phena pakata baba belo yeka yena tena siselise fele askani wena nawo wakho wasihlaso ngikomusaba usafuna nemanje yathi njengelele jamjam Hatuzela hamanga sinyawa matomazane ati hinde doye sayotanga yesu ukatukalile kabobo futhi waphumesimo wakala phena phela baba belo yeka Yela tena siselise fele askani wena nawo wakho wasihlaso ngikomusaba usafuna nemanje yathi njekelele